Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da kayo a tricycle driver, ha? Di yo pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, pahingay nga kung unget ka, nanatuyang. Magpaiso na natuyang. Ay! Di yo aya amaw. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Win ka day, aglinis kamin tao. Siyak ti ungtan ni Kapitan, no makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kami to, nana. Ha! Nasken nga aglinis kayaw. No agsubli ak dito'y paradaan, nasken anakalinis kayaw, na? Ay, pimanawag. Italangan na mo ka na uyong gayam ni nanatuyang. Kunak nun asing patide. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo kanaw. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manain. Wait, sayo. Apay, Marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle, maray. Napanak nagungunget dita. Inong tam, dagiti tricycle driver. Una, tadida mo ngamin amo alinisan ge paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na, Mare, awan ni Inteng ita dito barangay. Oray nasken atong palak jay impaaramid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungayt. Ay nahun, maray. Kasta unay ti butang dagiti tricycle driver. Ammo daitan, noan niya atalaga ti ugali, Mare. Napan mo kidi nung ongtanay, nagiti tricycle driver, dita paradaanay. Kahit nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, nagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no, da papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuman ani pare inteng, ti agungit kadakwada. Orayak pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot a plastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, nagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya. Adagita ti tricycle driver, ti numero uno, at ismusaw, dito'y barangay Kabildatan. Murayak lalim mabaga. Idi may nagungungot ni nanatuyang iji paradaan may. Ay, dayta timbagam ajak pulos patsyay. Apay may. Aguray ka. Apay, nga inong tanda kayo ni Marituyang. Nagrugit ka no iji paradaan may. Ay, ikutpudnumat nga men. Diyo kaya ti maungtan, katalagamat nga min anarugit ti paradaan yaw. Naglinis kami. Nasakit latatin na kami kininanatuyang. Ay, nasingpot dayjay ako, Marek. Saan mo ta nasingpait? Nakaungungot may. Adala ang gundaway, anaungat. Badaw! Asos. Ayan mo! Dakas kan tatabadaw. Sigurado nga ungtan na kan ni nanatuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya. Ay, kat mangantan Aya. Ay kunak noong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka, katawan mo't basol mag. Iso, may tikunak. Anya ya, luto masidahin ta. Ay, kat di paboritum Ay na, nagmayatan ti kastuyabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam, tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak, tuyang. Makadlawa ka. Marituyang, inong tamsamanan ni Kabadong. Saan ba't amaray? Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong ong tamanan. Inayabakla ang atamangan kamay. Aya, Sa anak mo't anaungat kat no awan gap-gapo na. wan ta ibagbaga dagita tricycle driver, anaungat ka kanaw. Ay, nasaya at tempalagip mo maray. Mapan kuman gayam kitaan no talaga mo lang ang naglinis da ije paradaan da. Ong tamanan idan, kasta kaday. No saan da ang naglinis, talaga nga ungtak ida.
Ngam no naglinis da, ay katapay ko mga ungtak idangay. Naglinis kami, nanatuyang. Kung nga pweso, nagtitinulong kami ang naglinis, taplosan kan nga gurat. Nasaya at no kasta. Narigat ang timaungtan. Kasta minti na rin nyo analinis da ito'y paradanyaw. Tapno naragsak ni Kapitan no umay nanto kitang. Ibagamatan kan kwa na, naglinis kami. Wan sigurado nga ibagak deta kun kwa na. Mala, inda ko na. Nay, nasingput-mut gayam ni nanatuyang. Ti ko nam idigat na ungay. Naungat, katno ka na yun na nga ungtan ni tata ba daw? Mare, nakita mo dyan paradaan. Jakpay nagudong, jakpay nakita. Ay na, naglinisan si ka. Kat inungungtan nga men ni Marituyang dagiti driver. Mayat mat gayam no maong tandagi jay at tricycle driver. Uray sag paminsan laeng. Mapalagi panda nga men no kasta. Wen rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng no makita na jay paradaan analinis. Sa paiso nga min, matiw mo na makitam no umay ka diti kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan ken pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta agtuman ti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, maray. Adda ko maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagakan ka nga awan kwartak. Ay, kunak no adda. Ay, awan, maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw maray. Ni Marikwanang, negosyante dayjay, adulat ta ti kwartana. Aya, ay mapanak tuman nga raw, ijay tirsina na. Dumagas kakit din ngamen, ado tinaglakwan na, ado tigimatang itay. Nakita kat, maray. Anya pa'y aya ti gatangag. Kita pa'y nga raw. Nagadun day ta ginatang mau. Adun sa ti kwarta mita Damat basay. Marikwanang, adda man la ibagakan ka. Anya day ta, maray. Mabalin nga yara sa asko laangain, tapno awan sa bali ang makangag. Ay, sige yarsaas mo laag. Mabalin ti umutang iti kwarta maray. Nangagaw. Sakpay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdangagaw. Inaldawak amin nga kurikaor. Kag, anya ko maitanong nangagmaw. Maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laang maray. Nangag ko manang. Ay, kwaraw, ang paigid ka man. Maray, di mo ibagati kastaken kwa na, taado ti kwarta na dayta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. Ay, aya. Ay, kunak ano umay kalagpas pasali ditaw. Nalawag mo't siguro tinangagmaw nga imbaga ni kagawad kwa nang. Ado ti kwartak. Kasano ka daw? Ay kat mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo akat uray sa nga 10 aribaw. Ay, sige mga raw. Pautangan na kwaraw. Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad kwa nang Wan, tadaak amang panaknak nga imutang kan ka ni Marituyang. Oh. Nangiduli na kun jay kwarta kang. Di tabulsam San ko nga ibulbul sa ti kwartak? Pangiduldulinam ngay nga raw iti kwartam. Dito imidyas ka. Yang. Api-api na utangak mo tinadagos ni nanatuyang. Kat si kamahan. Nasyanak ngamin kankwana. Jak amaw, no amuna mo't lang ti agbayad, wen no saan.
Kat di tamon a makita ti pudno nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay, kunamot ang natihod nga agbayad kan ka. Aywan, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay, kasanon nga yung pautang ka, oh. Ay kat makitan to no amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sabalay. Ngam no siya talaga ang natiwad nga agbayad. Kinapudno na ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngam jakla pinautangan. Iso matlagayam nga umut-utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asinaw? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ha? Inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga rod. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na ma. Ingka di je bangkag ba daw? Wait, mapanang aruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inututang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat ha. Wait, amaw. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Pabayadan ta dagos day ta. Danag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattaw no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamaw. Istrek to abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattaw. Nangisit lang nga rudin abakay. Manupay nga agdigaws. Dagita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay amarud ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan da pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No addamay sa pa nagkamalim, aming nga aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam maleti, saan ko pa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos ka. Asino tinakapila, tagpay tuludak man ija tiyendaan. Siya, kantay. Ah, Sakade! ay unay mat daytan. Bigat, anak kapanimid ka akaslan na dagsen ti problemam, Kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mat abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, di matlag bayad ni nanatuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay nga men ta pinautangam. Kat nun numero 1 at tiwad dayjay. Napay nga itayo lang nga imbaga kanyak. Nay, saan kamot nga men na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin di sa nga 10,000 pisos ka. Ay, kaslakastan Ay, babawi ka nagpautang. Nakaispoting kayo mat adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din tuyang. Mapan kami man agdate kin ni Badung ko maray. Agdate kayaw. Wait, maray. At dagayam kwarta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal marikwanang? Apay kumangay nga umapalak. Mayak ti adda ka date na marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, je utang mo kan ni Kwarog. Ayun maray, jak nalipatan. Adda pagbayad ko. With interest pa'y anya ba daw? Ay katu na. Mala, bayada mo, tinteres na tuyang. Total, adumot ti kwartata. Napan nagdate da tatabadong kan nanatuyang. Ngumdi da pa'y nakabayad iti utang da kanyak. Saan ka amadanagan? Taim palagip ko kan kwa na anas kan abayadan na je utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pay laang ta agdate da kan ni Badung na.
Nusang nagbayad ni Nana Tuyang, idarum ko talaga. Ay na Mare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis di ta paradaan da. Ay, kasta aya. Ay agkaiwara manen dagiti papapel. Kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungag inton bigat. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen ti aglinis, Mare. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni Kapitan, numabaybayan anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tiyo masinig ka bakit? Ni Nana Tuyang, oh. Ay, saus. Umay na tayo manin ung tanday ta. Nagrugit manin dito paradaan. Ay, aglinis tayo. Apa yan, nagrugit manan dahil paradaan niyaw, ah. Nalipatan mi tinaglinis. Tanalipatan mo tinagbayad iti utang mau. Ha? Iso nga ron ngay mayak dito'y paradaan niyaw, taumayak agbayad. Ha? Agbayad kan? Ngam apay nga ungtan na kami. Siyempre, saan kayo gayam ngaglinlinas? Aglinis kami. Aglinis kayaw, tayawat ko inton madamdama jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Ah, saan ka gaya man natiwod nga agbayad na natuyang? Akas iti bagbaga dagiti kukumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang kaw kwaraw, kasta ti ugalay. Ay, kwarog, husto ni Nana Tuyang. Naunget, ngam saan atiwad ngagbayad iti utang na. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapoy asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ay, jak maano san tinakaro apudot ti panawin ita, Mare. Apay, awan electric panyaw. Napirdi nga rod. Di madla matarimaan mo't ni Inteng. Ora ja electric pan kaw. Madi mo agtayo kaun. Ay, mayat ti agtugtugaw di ti tersena, Mare. Taado ti puon ti kayo, kat nagpress ko ditoy. Katuun mo't maray. Napudot mo't lata. Ay, kasapulan nga agpaypay. Mapudutan mo't siguro ni Marito yang anya. Iso aday tanda umay ditoy, oh. Ay, katuan kat nukas taunay ti panagpaypay na. Win nga rod Oy, Marituyang, napudot ka diti panawon ita. Ay, wan nga ron ko kumaray. Ribuarak di tabalay may. Tadyak maanusan tinakapod. O daw. Day tamot lati rason. No apay nga imayak diti tersena ni Marikwanan. Ay, katan ano sanyo ati agpaypay. Ay, kinapod nuna. At da aircon di tabalay may. Aya. Ay, kat no di kay sapay makagatang iti uray basit laeng nga electric fan. Nakagatang kayo kit den iti aircon. Na, aircon lang. San kami ang makagatang? Ha? Kano doa ti aircon may kinibadong kaw? Nagadun ngay. Sagay sa kami kinibadong kaw, maray. Ay, at damadlaw mo, Marikwanang. Ay, adda, pirmay. Agangin, sika. Win nga rod, ay na, nagmayatan ti angin na. Ay, nagpreskon. Napreskon kayaon. Sige pa, ay Marituyag. Agsao ka pa, ay. Agangin-angin ka. Ay, just kiki diti kastay. Jak mo lang matarimaan, hindi ito electric pan. Saan mo napilitan no saan mo akabailan?
Tatalagamit adi mo amot agtarimaan iti napirdi nga electric fan. Ay, agtal na ka man dita. Tartarimaanag lang nga rodan, tadyak makaturog iti rabe, gapo iti nagkaro apudot na. May payan naman kita yung agtartarimaan. Nabanugak kan masadutak. Ay, nagpudot lang nga rodan ti panawin. Rimwar ka pa ilang. Napanak nga rod nagpasikat kadagiti kukumaray. Dayta, ti paglayngam. Agpasikat. Imbagak lang ba nga dadwa nga aircon ta? Sagay sata? Nay. Ay, nagangin mo tinduyag. Ay, lukat naman pa dagiti tawa. Tas sumbrek ti angin. Ay, nagbayat ti angin na. Napan kami nagdigos iti karayan kadagiti padak at tricycle driver rantay. Ay kat mayat kwarog. Ado ti tao ita ijay karayan. Aduda agpipiknik da ijay. Narigat ti mapan ijay karayan. Tangumisit ka. Kita ni, nimisit akaon. Kunak man lusigod a kolor mo dayta. Yan ti mate. Napudawak mo't basit idi sakbayan na pan kami di karayan. Aya. Ay na, nagpudot latta ti panawin. Kasla kayat ko man ang subli di karayan. Ay, no siyak. Kayat ko ang makita ni Marituyang. Tabilibak iti dayjay ako marek. Basta agsao, agangin mo't adagos. Ha? At daanting-anting na? Kaslakas tangarod, kwaraw. Apay nga, yasimbar din ka mang pay-pay-pay kanyak tuyang. Paypayan na ka. Naglaing kan? Siyak ti para paypay mau, kabayatan ti panangan mau. Idento ta siyak, mabambanugak amang paypay-pay kan ka. Ha? Naglaing kan nga gireklamo Ay, sanak pa'y anangan. Ay, una niya. Anya ti orasin ngay. Agalaunan. Apay no agalaunan. Siyempre, oras ti pa nagkikita mi kada marikuan ng kan maribanang. Kasta ti rugi ti oras ti pa nagmamaritis may. Pasado alaunan, Maray. Awan mo't lang nga ni Marituyang. Nala daw ita Ay, kano masapsapa mo't iday. Ne, isudaytan. Maray, umay kan ata paganginam man ng tipanawan. Aywan ko kumaray, umayakaon! Marituyang, apay anala daw ka ita. Ha? Kasanaw, pinagpaypaynak ni badong ko kabayatan ti panangan na. Nagmayatan tibiyag na ngay, tapaypayam pay amangan. Ay, kunak man, no kunam idikal man nga uray ladwa ti erkonyo. Uwan nga agpayso, Maray. Imbagam day ta idikalman. Isu anagangin itinapigsa. Imbaga kaya adwa. Kano pati aircon may jabalay may. Na. Ay, nanayunan ka no, marikwanang. Upat ka nun. Nagadon nga irkunday ta. Ay na, marikwanang. Adamanin madlaw mo. Ada, Ha? nagangin maton. Ay, anya ngay, napriskuan kayaon. Ay na, mare. Saan tan akasapulan day ti paypay? Ay ewan. An-anwan tapay ngay ti paypay kat adamat ni Marito yang amang papapig sa iti angin. Win ay marituyang. Anya ngay ti sindayo ita. Tisindami kin ni badong kaw kat karnilang matibaka kan lechon ko kamaray. Pinipig sa ti angin na. Ay, Ay, nagsida kami pa'y gayam iti igadaw. Ay, oo na yan. Ay, na. Nagmayat ti angin na, kukumare. Magmayat gayam to, mayag tugaw-tugaw dito para daan nyo Una, nagprisko di tayo itataba Itay, awan mo ti angin na. Ang umita, kilaat mo tayo na nagangay. Kasta talaga ti panawan. Kanayo nagmampala tayo, gistambay dito. Tadi tabalay may, ay na, nagpudot ko araw. Talaga amayat dito yung pag-istambayan, tataba Nay, ado pa'y gaham taglabas at yeks dito Ay, pirmi Dagiti daduma. Aglugandang agpailay. Dagiti mo't daduma.
Mapanda gumatang iti barbecue ken fishbowl dita plaza. Wow, hadda pa'y naka-shorts. Siksitan niya tataba daw. Itakla madlaw ang natarnaw gayam ti panagkita. No chicks tikit kita nga. Apay, nakapoy ang timatayo aya. Nakusnaw kay ti panagkita. No ninana matuyang tikit kita. Angam no checks. Ay nalawag ah. Ay na, ay nagsiksi da jaya na magmagna. Wow. Nalabaga ti shorts na. Ay na. Nabigsa pa ila talaga ti panagkitam tataba daw. Badaw! Oh my God, ditaw! Darasaw! Apay ay ah. Kunak man no tinarimaan mo dito electric fan ta. Nakawarapay mo la dito'y salas. Rimuarak mo't ah, anapan nagpangin. Pasla mo laking ka ah. Inunam kumapay at tinarimaan dito electric fan ah. Kunay, nagpudot ti panawan. Tarimaan nagtumanay, nintun bigat. Ay, jak kayatin timang paypaykan ka, kabayatan amang mangan ka. Apay anak karik-reklamo, kaya tuyang. Maturog kan, tasak mat timang paypayking ka. Anya asik ka. Kano makaringak agur-orok kan. Nabasa akon itilingag, gapu iti pudo na. Anyaki di naklaki di kayat maapagin na inay. Isungarod ako na, ngaya puram atarimaanan dito electric fan. Tapno saan tan amabanog ngagpay-pay-pay. Wait, tarimaan nagtukaday. Kanon tungay? Apurado ka launay. Winto, kunak lang aruday. Uray sa dino ti papanak. Napudot lat tamay. Kat talaga akasta summer nga road. Ano san tayo Kunak man no kunada na angin dito itirsinam. Naangin laeng no adda dito ni Marituyang. Ha? Kasano ang mapasamak da ita? Naglaing ngamin nga agpalastog. Intun ko na agangin Ay, umay kumangarod din na tuyang. Tapno agangin. Alao na iti malam nga umay dito itersina. Ha? Ay, mabayag pa yung around. Agpasadan. Ay na, ay nagpintasan na chicks na kiti lumabas ko araw. Manuda tataba daw. Taluda, apay kapaw. Ha? Makita mo talaga. Nakinkinay, ti pan nagnanadya day yiting nga. Sana ya? Ay, biliba ka talaga kang kantata ba daw? Napigsa talaga dagita matam. Napudpudaw may, di makinigay. Diyan ay, makingkanawan. Ay na, nagpudaw ay. Ha? Talaga napigsa ti matam tata ba daw? Nay, habay ngay. Kimus na umutin ti matak ko araw. Ha? Nananon ngay. Nalawag lang mo itay. Magmag na kami ni Nana Tuyang. Ha? Abay, di mo makita. Suday talo mablabas. Imposible di mo makita. Ay, nagkusnaw na talaga ti panagkitak. Ni Nana Tuyang dayta. Nana Tuyang! Sa dino ti papanam? Dita tersina ni kumarik akwanang agalaunan kag. Orasan ti panagkikita mi dita. Badang, anya ter aramidem dita. Awan, Mike. Nakatugawak lang dito eh. Nakatugaw amang buy-buya ka dagiti aglabas a Jenks. Ha? Hapay ngayon bagam ngay. Ay, nagluko ka. Ay, kwa. Iso malagayam nga awan kay jay balay. Agpapaangin naklaang mo't Agawid ka. Hapay ay pagawidin na nagpudot. Agawid ka, tamapan mo lepasan atarimaanan di electric fan. Ay, ang dagami papaaramid kan kanina na tuyang tataba daw. Agawid kan Ha? Nagawid ka kanaon tataba daw. Di ka pa'y lagawid, ta ipang-orko kang kada ito awid ko apayaw. Wadain, agawid na kaon. Una lakit tungit mo na ya. Di nakpagungot-ungatan no kastoy kapudot ti panawan si kabadaw. Apay ngay mare, nakita mi met alinayatam ni badong mo iti payong. Nadlaw may akas lagong ungot ka kenkwana. Talagang agong ungataken ko na ko kumaray. Ay dandanik lapinang or iti payaw. Ay, saan mare? Madadaal day tapayong mo, no ipang urmoken kwa na. Kasano asa anak ang makaungay. Ipatpatarimaan ko di electric fan may. Ngam di nakmat ikaskasaw, manungal daw nga bagbaga. Aguray ka. Ay, maulaw kamin ken ka. Kunak no siyak lang timol, ulaw. Uray si kamot gaya marikwanang. Apay,
Anya ngay kumati pagkaulawan niya. Ti kadipudot ti panawan. Kat kunam nga patir kunyaw. Wen nga road, imbagam day ta marituyang. Ay, kukumaray. Dispensaren dak. Awan ka ditiro kun may. Oray maysa. Awan. Jepay kakaisuna nga electric fan mi ka nadadaol. Ay, awanan ti angin marikwanang. Ayun. Pangalaan mi ngay tigatang ni iti upat nga irakaw. Ay, agkalinduosan ako. Ay na, uray siyak marikwanang. Sige na, marituyang. Ibagamlatan alima ti irkonyo. Agistorya kalatan. Oray saan apod na tapno agangin. Ah! Kaya tiyutikas jay. Posible no saan ka pailang nga matarimaan. Salbat ka nga electric pan. Martilyo, kinlan sa daytoyan, pagtarimaan ka. Tatabataw! Tandakaw! Nasayat mo tanda ka, kwaraw. Umay ka, umunog ka. Wain data. Kasapulak ka, timang tanggal dayto electric pan. Paya ka sa pulang pailang timang tengayl. Kat saan mo't atumaray day ta? Wain, tamartilwa kaun. Ha? Ay, adan na maperdi, ano martilyon niyaw? Kat nabaybayan ko na tartarimanay. Diyak mo lang matarimanay. Agungit tumanan ni Nana Matuyang no sumangpay. Diyak pala natariman. Amumutay, di pa nagungungit na. Ay, pirmi at ipanagungit na. Makapanirabyaws. Iso atang ngalamon, dahito electric pan. Tarugya ko na martilway. Nagmayatin tiyangin na. Nagpriskab. Ay na. Badang! Adakaw na naggapoy di tsindaan. Na, nagmayat-matan ti tutugawam di tasalas. Ay, kituin mo da. Makita may, naka-electric pan akong tuyang. Ha? Natarimaan mount electric fan ta. Ay, siyempre mo da. Kasla barbaro na. Apay kapay, napabarok mo lang na ito'y daan ng electric pan ta. Ay, agtayak pa yun. Katsaan mo tiday. Wait, mabalin mo pa yung nga ibagat aramidin na. Kitime, sumardan ka. Ah, na. Ay, naglaingan nga electric fan day ta. Simbarda nga talaga. Sige, electric pan. Tuloy. Na, nagtayak manan. Magtandar ka lang dito tuyang ha. At dapat kaya't kung ipakita king ka. Anya day ta. Electric pan, umasidag ka kinituya. Na, umasidag mga paisaw. Bilib ka kanya kung tuyang. Apay nga Ilocano mati amuna asaw. Tay kumamot English, English ang pailang. Di mo to pa amutag English, Mike. Apay nga'y marituyang. Taok okradang matanday tapayong mau. Ay katagawid ako na maray. Malumaon, mapanakaglutaw. Ay, agyaman kami mare. Gapuken ka, nagangin. Kat napreskuan kami kan ni Marikwanang. Ay, yawan ang yaman na kukumaray. Ay, numaibusan ka iti bugoong. Umay kalata dumawat ijay balay. Tasa nga dram, jay leben ko abugoong. Ay wun maray, umayak to dumawat. Naibos nga agpayson ka je bugong may. Nasaya at magtempalagi mau. Umay kanto matlata umutang iti asen dito tersinak, maray. Ay wun maray, umayak tao. Sigay, inakaw. Bye-bye! Bye, Maray. Dakkel met gayam ti maitulong ti kinapalangguan ni Marituyang anya, Maray. Un nga rod, maray. Maang-anginan ta iti inaldaw. Ay, tinapatag. Naragsak kayo nga kukumare. Uray anya apanawan. Ala sigay. Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan.
surat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects John Reb. May sapay asagot kada kayo ti MPDC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.